Danes imamo posebno nalogo. In brez težav, kot vedno, seveda ni šlo. Evo, še zadnji dan v Vercelju na Fashion and Tuning. Smo dokaj spočiti. Hvala Bogu, ni neki ekstra naporenega, predvsem zabava. Današnji dan bo tako rekoč enak, kakor včeraj, malo skrajšan, mogoče celo moramo spustiti zadnjo rundo, ampak nič kaj takega. No. Grazie mille. Ciao. Addio. Yes. Mogoče danes, ko pridemo, naredimo en track walk. Samo to, da mogoče malo razložim stvari, ki so se včeraj dogajale, zakaj je temu tako. V bistvu smo zelo presenečeni nad katerimi zadevami. Definitivno si gremo še pogledati malo čez hale, da vidite še malo v bistvu bistvo tega dogodka tukaj v Vercelju. Tako da se vidimo kmalu. Mogel sem si legice kupiti. How cute. Je rekla, če smo bili iz minibara, da nismo imeli iz minibara, da smo dali v minibar. Pa če bo plačala s kartico ali z gotovino. Gled tole, koliko je hodil. Blažaj to posnemi. Bo čist sik plat za delanco. Se preselimo v Vercelji. Da malo dolgo commute za delati. Bomo od zdaj naprej furali Campionato Italiano. Fiat Panda Tuning Shop. Fiat Panda Tuning Shop. Bedna stvar vseh teh naših tripov je, da nimamo nikoli cajta si pogledati okolice. Zgodovinskega dela mesta. Nasplošno, ja, nasplošno. V bistvu bi mogel po moje zahakljati kakšno turistično agencijo ali pa nekaj, da nam časti trip pa še kakšne 2 dodatna dneva, da si lahko malo turistično gledamo stvari. Takole naprej je ful dober razgled na Alpe, še zasnežene, ampak na kameri verjetno tega ne vidite najboljš. Smo se pa včeraj, oziroma predvčerajšnjem, smo se vozili do hotela, pa ena taka dolga ravnina je bila in tako prav seko je ven Matterhorn, ali kaj smo že rekli? Tako je špica od gore, je ogromna. Buongiorno. Come stai? Dober dan. Buone? Si? Haha, dobro. Come stai? Ko smo prišli na prizorišče, so nas najprej takoj zasuli z idejami, če bi lahko danes odvozili par njihovih gostov, med drugim tudi enega zelo znanega italijanskega influencerja z milijonskimi followerji. Okay. Like a sort of celebrity. Yeah, basically, you have to pick him up. In the car? Deve prenderlo con lui nella macchina e fare. You have to do like the free lips with him as a passenger on the free lips on the track. And then when you are there, he will come out. He will come out and he will be there. He will. Hey, buongiorno, come stai?
Bene, bene. Quella di vacca. L'ha fatta vacca, l'ha fatta. Ok? H Bigaras. Ah, etanol. Una bomba. Buona, sì. Questo cavalli? 900. 900? 900, sì. Buongiorno. Očitno je nekdo nekaj spustil. Ampak tole, kar uporabljajo, kreda. Ok, kakor ste lahko videli, je tale poligonček zelo majhen, ampak smo že pelali na manjših zadevah, ker tole so betonske plošče. In to je zelo gladko. Tako, feeling je pops and bangs. Zaradi velikosti poligona smo se odločili najprej, da probamo na cestnih gumah tole pelati, pa je bil feeling, da si na ledu. Dejansko je sam vrtel prazen, tako, skoraj nobene kontrole. Pol smo zamenjali za semi slike, je bilo dosti boljš, ne optimalno, ampak zanimivo je, da tole gume skoraj nič ne je. Tako, ne vem, koliko smo naredili krogov in ja, guma je še skoraj cela. Ker je to toliko mehno, dejansko peljemo stezo v drugi brzini, kar pomeni, da nekje hitrost avta verjetno, ne vem, 30 na uro, max, edin mogoče na tem modelu je hitrost ful večja, ampak ker se ta del zelo odpira, se tudi v bistvu kot drsenja zelo manjša, kar pomeni, da hitrost vrtenja gum in hitrost avtomobila sta si zelo blizu. Ena taka manjša razlagica, gremo se pripraviti. Tutto il tornante di potenza, infatti sentiva il limitatore. Grazie. En hiter postanek v boksih,
prečekiramo gume, avto, dotočimo gorivo, se malo osvežimo in naložimo pakje. Triple code. Yeah. Piacere. Io non parlo in lingua, in inglese, no? Yeah. I move through pressure with a split-second switch. Cold little rhythm when the bass line kicks. No big speech, just facts in the booth. Every bar lands heavy when I step on. Okay. Thank you. Thank you. In Italian this car is tanta roba. Tanta roba? Oh, sì. Let's make some noise, bro. Yo. Let's go. Let's go. Bro! Non fare il video cosa? Non parlo tu! Chi non ci credo! Oh, grande! Tu vai con questa, io vado con quella. Vai, vai! Yes, I drive a Lada. Lada Turbo. That's awesome! Never clean, never simple. I don't chase hype, I let the low end talk. Whole room shakes when the dark drums walk. I came from the corners where the street lamps glow. Built my own lane where the cold winds blow. No soft move, no fear in the frame. Say my name once, then remember the bass. Kaj je pravzaprav fora fashion and tuning showa? Ok, ja, pač ta klasičen tuning show z neki spremljevalnega programa, kot ste videli, ampak v bistvu je bolj poanta v tem, da imajo oni en tak head-to-head competition, rdeča preproga, selekcija avtomobilov, ki se pomerijo en proti drugemu, kjer je bolj predelan, kjer je lepši predelan, kjer je bolj kvalitetno predelan, kjer ima boljšo rdečo nit, ampak poleg vsega tega pa zraven še kot neko modno revijo, tle en kup enih punc, ki imajo neke fotosešne in tudi mi smo bili pahnjeni v en tak fotosession. Facciamo delle foto davanti alla macchina? Want it.
foro sem še jaz prišel na svoj račun in sem se lahko zapeljal z drift taksijo, s kom drugim kot za to. So this is Antonio. He's a crazy man. Yeah, we're gonna drive with this compact. RC drifterji in kadarkoli stopam sem noter, se nič ne dogaja, tako da upam, da me vze več sreče. Zdaj pa kar pestro. Chelsea de Nova. Čisto hudi, tako styling in vse. Italijanski Vin Diesel modeli. Vincenzo, ne vem, kaj smo že rekli. No, Salgo de noche con el peso en la mirada. Muchos opinan, pero nadie sabe nada. Vengo de abajo con la fe bien calibrada. La vida Oh, good. Yeah. You good? La familia. La familia, Familia sì. numero uno, number one. Yeah, man. Grazie. Viene limitato con il numero di giri per non andare fuori.
Jaz bi rekel, da smo zaključili za ta vikend. Bilo je noro. Zdaj na koncu sploh all out. Mislim, da sem v zadnjem krogu na koncu malo rubnik, kušno pa kresko minimalno. Se nič ne pozna na avto, sam jaz sem siguren čutek. To je to, Vercelli, hvala, bilo je hudo, ful lepo so nas vsi tukaj sprejeli od organizatorja do ostalih drifterjev, fulka, ki je prišel sem podpreti ta dogodek, the best je bilo, spakirani, čas je, da odrinemo. Guys, it was a pleasure, nice meeting you guys. Yeah. We hope to see you in Verona. Hope to see you, yeah. Grazie mille Claudio. Hope we see us. Verona. Questo invito qua a Vercelli. Nice seeing you. Take care. Saluta. Grazie mille. Ho cercato di dargli più visibilità possibile, ma lui l'ha meritata con quella splendida vettura grigia che adesso. To je to. Se vidimo v bazi. Končno nazaj v bazi, sred noči, ja, ker itek, da brez problemov ni šlo. Namreč na parkolci nam je razgnal gumo in to kar tako. Še veliko enih kilometrov do doma smo zamenjali rezervno, hvala Bogu imamo vse orodje iz sabo itek že zaradi tega in je šlo to kar smut, ampak tisti, ki si pol živčen, ja, še ene rezerve pa nimaš, ne, in nedela je, tako da, ja. Ampak ja, safe and sound, nazaj v bazi. Do naslednjič, ko se vidimo na domačih tleh v Celju, Nitro Showdown, ne pozabi stisniti like, share content, stisniti kakšen komentar, se naročiti na kanal in pa see ya!